Za neke ljude, duhovni vodiči su entiteti koje sami izaberemo. Ili drugim rečima, to su pomagači koje smo dobili ili koji su nam dodijeljeni još pre rođenja. Za druge ljude, duhovni vodiči predstavljaju deo podsvesti koji nam na simboličan način pomažu da pronađemo ispunjenje ili delove višeg bića koji im se ukazuju različitim oblicima. Šta god mislili o duhovnim vodičima, svim ljudima je potrebno vođstvo, usmjerenje i podrška koja je van vaših sposobnosti i izvan sposobnosti drugih ljudi koji vas okružuju. Duhovnim vodičima su u posljednje vrijeme umanjivane vrijednosti, ali prava istina je da su duhovni vodiči zajedničko iskustvo svim ljudima. Na njih se gleda kao na duhove koji nas vode, ali ipak možda je tačnije reći da su to entiteti koji vode vašu dušu. Oni se trude da vašu dušu provedu kroz iskušenja koje imate u životu, da vam pomognu da dostignete jasnoću, slobodu i sreću. Ako još uvijek ne znate ko je vaš duhovni vodič i tek počinjete da se povezujete sa njima, otkrijte ko je baš vaš duhovni vodič, bilo da je on telesni ili bestelesni. Postoji 7 vrsta duhovnih vodiča. Danas se smatra da su duhovni vodiči primarno životinje ili neka vrsta anđelskih bića, ali to je tek mali deo mogućnosti koje postoje. Duhovni vodiči mogu imati beskonačno mnogo različitih oblika i mogu vam se otkriti kao nalet vetra od kog se naježite, ili to može biti božansko biće koje ćete sresti u snu, ili možda na javi. Postoji toliko raznih mogućnosti, pa će ova podela biti na neke glavne tipove, vrste i oblike duhovnih vodiča sa kojima se možete susresti tokom života. I zapamtite, moguće je imati više od jednog duhovnog vodiča, a većina ljudi ih često ima. Polučovek, poluživotinja. Mnogi se duhovni vodiči pokazuju kao poluljudi, poluživotinje. Na primjer, kentaur, faun, harpija, sirena, sfinga, vila, minotaur. Oni koji su radili svoju natalnu kartu imali su mogućnost da čuju i o Kironu. Činjenica je da se i mnoga božanstva također pojavljuju kao duhovni vodiči, a imaju isti oblik, poluljudi, poluživotinje. Na primjer Anubis, egipatski bog sa glavom šakala, Ganeš, indijsko božanstvo sa glavom slona, Ra, ljudsko telo sa glavom sokola, Pan, polučovek, polukoza i slično. Suština pojavljivanja ovih duhovnih vodiča je da mogu da vam otkriju vaše skrivene tegobe ili rane, ali i da vam ukažu na put iscjeljenja. Životinje ili totemi. Životinje su veoma dobro poznate kao duhovni vodiči i veoma su popularne, verovatno zato što su nam bliski u svakodnevnom životu. U nekim drevnim kulturama, na primjer kod Indijanaca i Kineza, životinje su predstavljale sve to obeležje njihovog plemena ili loze. U današnje vrijeme, ova vrsta duhovnih vodiča predstavlja nečije unutrašnje želje i potrebe, te se sve više koristi u svrhu pojedinca, a manje u svrhu grupe. Svetlosna bića. Svetlosna bića su još poznate i kao anđeli čuvari i mnogi ljudi ih smatraju svojim duhovnim vodičima. Karakteristika svetlosnih bića je da oni posebno pomažu kada proživljavate težak period u životu, poput smrti najbližih ili drugih gubitaka i žalosti. Oni su svoje ime dobili zato što se pojavljuju u obliku svetlosti, sjajni su i puni svetla. Preci. Duhovni vodiči predaka su entiteti koji su u srodstvu sa vama. Tu može biti reč o članu porodice koji je nedavno preminuo, majka, otac, tetka, deda, ili o davno preminulom rođaku koga možda niste ni upoznali. Obično se pokazuju kao bića senki koji vam deluju poznato, jer vam njihove siluete deluju poznato. Najviše se javljaju deci koja se osjećaju usamljeno ili izolovano u svojim porodicama, a poruke koje vam vaši preci prenose mogu biti zaista divne i promeniti vam život. Biljke. Iscelitelji šamani veruju da se svijet i sve što se na njemu nalazi sastoji od treptave, žive energije. Ayahuasca je psihoaktivni napitak koji se dobije od biljke koja raste u Peruu i jedan je od najpoznatijih načina stupanja u kontakt sa duhovima prirode. Zanimljivo je da se biljka Banisteriopsis capi naziva još i biljkom duše i uobičajeno da svi koji je konzumiraju osjećaju kako ih biljke vode u područje unutrašnjeg i spoljnog postojanja. Isto se odnosi na mnoge druge psihoaktivne i nepsihoaktivne biljke. Biljke mogu biti simbolične, kao u paganskim tradicijama gdje su određenim biljkama pripisivana određena svojstva, ili iskustvene, kada konzumacija ovih biljaka stimuliše mentalne, telesne i emocionalne doživljaje. Bogovi i boginje.
Bogovi i boginje bili su oduvek obožavani. Od njih se strahovalo i o njima se pisalo od početka vremena. Proširili su se u svakoj kulturi, svakoj tradiciji i veri i čitavom svetu. Najčešći bogovi i boginje koji deluju kao duhovni vodiči su Atina, Apolon, Lakšmi, Kali, Hator, Horus i tako dalje. Uzašli majstori. Uzašli majstori su bića koja su nekada živjela na zemlji i svojim načinom života dostigli su visok stepen duhovnog razvoja i koji su izabrali da iz duhovnog nivoa pomažu čovečanstvu. Zbog toga predstavljaju vrhovne učitelje i put prema božanskom. Kaže se da uzašli majstori, poput svih duhovnih vodiča, podučavaju sve ljude koji ih pozovu radi postizanja većeg osjećaja cjelovitosti i životne harmonije. Česti primjeri su Krišna, Isus, Konfučije, Majka Božija, Buda i mnogi drugi. Duhovni vodiči su različiti jednako kao i ljudska bića. Postoji velika mogućnost da ćete se tokom života susresti sa različitim vrstama vodiča, u zavisnosti od potreba. Ipak, ono što je najvažnije je utešno saznanje da vam pomoć uvek stoji na usluzi.